Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, seluruh jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tapajai di pataraka asukuru kamaraja risisir janna pung Allah Ta'ala nasaba apangin ringan na lauri di manang nato pada angkas salai kuritu sininna kegiatan-kegiatan duniawi kita nato pada angkana hadiri rilalan nayyiwihi bola malabina pung Allah Ta'ala, rumah yang ternyaman, tempat yang ternyaman untuk menemukan ketenangan. Si kanjak-kanjak na bolai ridino, si kanjak-kanjak na si di onrong rilino, tidak ada yang kala enak, yang kala tenang, narekokoki bola melebihna pung Allah Ta'ala. Ya ko angka tahu tulima susah pinat dinah, tidak menemukan ketenangan, tidak menemukan ketenteraman, maka datanglah di rumah-rumah Allah, karena disitulah Allah siapkan ketenangan. Maka sungguh heranlah ya ko angka tahu dena runtu atenangan nama bela poleri agamana pung Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh ke-9 di Ramadan ini, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka paduangan si mata nabaca nabita mapamula
utamana ramalas si mata nabaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nigi si mata baca yewehe selama di bulan suci Ramadan, insyaallah engkai kuritu riwering awatang tepek riwering asalamakeng riwirengi adisik disingang, kemudian keistiqomahan di dalam menjalankan semua kegiatan-kegiatan amalia rilalana kuritu ulan Ramalang. De nama kutu-kutu, de nama batu moloiwi yasangi ulan Ramalang. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Tapalan? Hah? Oh, dipa. Jadi ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Atau acuiki. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Tabala niga depa ibu-ibu dia betapa lain jadi aga 4 juta. Ya nanti saya share ke sahabat saya Bapak Haji Arsyad ya. Ya kupuran ni usir na demo patapa lai elelota. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita baca doa ini. Barakuam mengisi mata nawiriki awatangat tepe maka siweng rilalena ulan Ramalang. Apa mancaji malariada ni witayero yamina marwa nareko bunga mutame Ramalangi. Tapi deku heran ya. Kenapa? Ya roko bunga mengeribi Ramalang itu Jibril naik ke atas arasy ya, gorai aga gorana ya baghiyal khairi aqbil wa ya bagi syarri aqsir sinin natau mailo emapideceng sinin natau mailo emapasipulum malalut deceng padahal no may takapui ulan ramalati bideceng waya bagi syarri aqsir
sinin na tau maluta-luta sinin na tau takalupay. Pada papisau ni aluta-lutamu, pada papisau ni atak kalupangamu, takapoy ulan ramalati biat dampen nai puangi. Itu teriakannya Jibril. Sehingga teriakan itu menggema barakakna kubunga tame ramalang penuh masigi. Kenapa? Pak Birijama ang kami menilo matarawi tau si tengah-tengah tepat na ang katui menri matarawi tau malam-malam matepak na ang katui lo matarawi. Makanya masjid itu di awal-awal Ramadan penuh masigi. Makanya biasa kuumpamakan kadaya tu ramalangi pada sisa tau matapi. Ibu matapi mo piro? Dena? Ya tapi tengah rawat tu tamatapi. Ya roko tubuh nga mapu berri riolo ye. Ya roko tubuh nga mapu berri riolo kupuran ipu berri gabata mesti tapi jolo. Koyalan ni berrai pole risipunan dari penre patapiye si garu-garu mopi tu ampakana benina berak polona berak lotona magi na si garu de panai pakedo patapiye si lolona ipendre ipakedo pimatu patapiye tu napani mamula lutu tasik disikdi. Ipakedo pamulang lutu ampekai. Ipakedo si lutu beni Ipakedo si lutu berak poloi. Gangkanna yamani monro berak lotong yamani bawah. Makuto itu ulan ramalang. Yoko bunga tame ramalang penuh masigi. Si minggu tamana 10 sona tamana ramalang mamulan itu kurang. Bagi na kurang aja tahirang. Ipakedo memen nipat tapi ya. Jadi kom katau ang kami matarawi latu si minggu tama ni 10 sona na tatden na. Ampak kaya tu. Jadi tetanre mani bawang. Kedo ya. Ampak kaya. Ya kue di deto na talawa akada toki mo ya ampak kato. Agay goreng yang pakai yala benorang. Ipakedo patapiye macioto ni tu benina. Engkau memang tarawih latu 15 tapi narapi ni kunu tak deni benina ye. Age gorengi beni ya pandriam manu. Pakedo si patapiye lutu to pa berak polona. Ni kana berapolo ye. Ang kami matarawi latuan ni 20. Tapi 10 asyurul awakhir, 10 hari terakhir itu dia digaga. Magi na digaga, sibuk ni mak bepa. Sibuk ni mak burasa. Sibuk ni los sapa waju baru, bobok baru, rok baru, sandalak baru. Gangkan nama takko ni, dia ni gaga matarawi. Berak polo nai. Age gorengi berak polo iremeng napalai lakbu. Makanya saya sering sampaikan ke panitia-panitia masjid di Asyurul Awakhir itu 10 hari terakhir
Wakada makasih kapakir di panitia mesigi ibu ki baleho 10 hari terakhir. Aga lisat nero balehoi pengumuman berita kehilangan. Telah hilang beberapa jamaah masjid Nur Ihsan nih. Al-Ihsan. Telah hilang beberapa jamaah masjid Al-Ihsan. Diperkirakan tercecer di Pasar Rapang, di Pasar Pangkajene, di Sejahtera Parepare atau Sejahtera Pinrang dan seluruh pusat-pusat perbelanjaan lainnya. Bagi yang menemukan jamaah masjid kami harap dikembalikan ke Masjid Al-Ihsan. Tertanda panitia masjid. Hadirin. Ni kemana si pan rasa-rasa capur ramalangi barak lotongi mani bawang. Yana tu itulah manusia pilihan. Si pan rasa-rasa ramalangi itu si capu-capu ramalangi. Maga pinangkam pakai mubak. Maga pinangka beni mubak. Maga pinangka barak pole mubak. Pemang malapak pitawi. Kemana ni tu? Malaliwa pi rajin naya rampakai naya barak lotongi. Aga butina napai tatik telu subuh lau memen ni malap basu jadang. Kami men itu ya. Onro na barak lotongi digago onro na nataro apa masija lo maki malap basu jadang munrin apa aja pu iman onroi. Rimoro ko digay po iman na alin ay sorong. Malaliwa piruana ko malapa itawi na iya malam-malam awal Ramadan. Magina kwaro muta niya ampak kabani barra polong katullo malapa. Niga na iya rot, denang kana puasa denang kadalo matarawi, luto malapa. Ya kom kataw makumodele na namo maleka milik tu mitay. Adalah ang katuy. Hindi nang kanalo matarawi, hindi nang kana puasa katuy lo merayakan hari kemenangan. Mo malika hirat tumiti kemenangan aga na kasi narayakan iyang gotaywe. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita baca itu tadi doa Bapak-Ibu sekalian. Berakuam mengi si mata nawiriki awatang Allah Ta'ala makasiweng ilalanna ulan Ramalang. Selanjutnya, mabiasa yang kata mak dariki malupu gara-gara puasa. Engkau matoje tu yuk gau kang ibarat dek na tu malupu ilalanna puasa ta. Caranya bagaimana? Erokotoman risubu, ya, timpu pacapurang, tabacangangi ayatul kursi. Napata si sambung surah Al-Quraisy. Caranya ikam moniro ipendek niri timpu tak yero timpu pacapurangi napataniakam makadah kuniakang malay ayatul kursi kuniakang malay barakatna ayatul kursi nania surah Al-Quraisy barakuam mengide kumalupu rilala puasaku. Atau baca ni ayatul kursi ko ta apala ayatul kursi. Aku de ta apala ayatul kursi. Talaban ni kursin na tatudani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum letuk Japan. Ko letuk ni sambung dengan surah Al-Quraisy. Perhatikan caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi
atau amahum. Ya, asal baca atau amahum tapatamatuni rutimpu pacapurattaro, kemudian lanjutkan bacaannya sampai di ujung dalam hati. Ya, ilalang hati. Ya, insyaallah dek terasakan dilubui selama mapuasa ki. Kalau selama ini tidak pernah lakukan ini, tak coba terasakan ibarakana, tidak merasakan lapar itu. Ya, aku matoro kutolo bepergian. Ya, bepergian ya kita orangi tiga agawaru kiruntuk misalnya di Seliwan na ulan Ramalang, baca itu. Ya. Kemudian ninggi tahu mailo dena mailo napirasai dekai riwatun nama puasa, maka ambil segelas air sebelum waktu imsak, ya, sebelum waktu imsak berakhir. Waktu imsak berakhir itu asal makban ni tawi, ya, itu terakhir waktu imsak. Asal ditopa nama batawe masih bisa makan, masih bisa minum. Hanya Andri Gurut atau Padritai narengi waktu imsak sekitar 10 menit supaya jaga-jaga, ya, supaya waspada. Apa iro ya kita remat tengang amaki manre nama batawe. Pa yanang katau nama bani tawin na manre mo pa ema pesigabun ni itu manre subuh ibu katuni. Dena sepuasa na itu. Maka sebelum waktu imsak berakhir alaki wairinung. Dena gagawat di webu tama rimunrin na yero. Ya, alaki wairinung na patabacanga surah Al-Kausar. Tadi akhirnya maka dakuniakan imale barakakna surah Al-Kausar barakuam mengidik kumadokka rilalanna puasaku. Kita baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca ulangi 3 kali. Setiap selesai baca tiup. Ya, kita baca biasa nih. Kita baca biasa nih. Ya kama talagu-lagu resih. Ya, melo ni imsak, melo ni capu waktu imsak lagu lak dak manihah. Bismillahirrahmanirrahim. Matengangin na baca inna Allahu Akbar gari nana jaji baca biasa nih, ya, baca biasa nih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang puasa anak-anaknya tidak salat subuh hari ini, tidak ikut berjamaah subuh kali ini, tapak guru, ya. Pak Mistito tu nyawa miter olah penganana rukuma puas dikasih namanya anak, tapi itulah pembelajaran, ya. Pangkatoki runtu, ya kumakalimomo ima pasijama, ya kusikacat tama si polo benim mesu, na korupsi visi tengah kaca, ya. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Nah de cengko mayerapang ima bela-bela mo saloe. Ya, koko tanrute do konono ni camme ko saloe de gaga. Ya, curu minutoi. Ya, sengaja memasukkan, ya. Kalau tidak sengaja memasukkan dalam rongga badan, dia namanya gagah. Karena ada 5 itu yang tidak boleh kemasukan. Pertama, tidak boleh memasukkan sesuatu ke lubang mulut.
kalau melewati tenggorokan, pangkal tenggorokan, ya, ko makalimomoki dito na marigaga, ya, dia na marigaga ko makalimomoki asala dito na liwang ngiro pangkal leher kita, 3 rota, ya, tapi angkan atau makalimomo na makarro puasay na taro. Apa wae de tongatuan na cernya. Lemetuan na cerine wakalimomo pada kade. Mana ka makor bati makalimomo na sang angkang kahawa na cede. Malatui hawa. Ya. Itu mulut, hidung. Kemudian telinga, ya. Momaga atak na do cilita boleh, tapi aja naliwangnya ada pangkalnya di sini, ya, bisa membatalkan puasa. Mata amelo cilit tanah mala bulu-bulu manu, wah, ya bahaya itu bulu-bulu manu katu tahu na uno bulu-bulu manu itu, kah, telah ada cilina na melo mati ke kuota tanai, male bulu-bulu manu, nagalico do cilin na pamatik ka, nalapoto. Dia nak kita nawuno bulu-bulu manu, ya hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian lubang kemaluan, mohon maaf, lubang kemaluan dan lubang dubur, ya. Kalau sengaja, ya muka dek, ya, kalau tidak sengaja dek nak kiatung ke dek namerigaga. Contoh, matin rosuki, waktu tamatin rosu mana kemana ha? Mama tinre tapi joka ki loko rice cooker timpa rice cooker sajinan re matinre ro manre lada matinre ye matinre umpamanya malundra inan resipan ni natambay si, ya, ganna manita lumpan ni nanre napa pasading di na marigaga pataru puasata. Contoh ye kongka kejadian, ya. Atau begini, angka tahu ada adab. Angka tahu yakini maka daya tahu buewe, tahu mapuasa tapi tak kalupai. We elekele manre jalan kote, ya, mapas situ ni ladana. Tite maka da tahu tak kalupai, na tahu mapuasa tak kalupa mi te nanre jalan kote. Adabnya jangan tegur dulu. Pura pi minum. Apa-apa na mu amparan ni na tahu mapasse, mu panrasa ni tahu mu panrasa ni tahu itu adabnya. Dia na marigaga pesannya rak minum. Ka iya mina marigaga apa? Kan nalupai wi. Ya. Pura pi minum napa tapodang kadehe. Talupa itu kapa maka dama puasa ke lah astagfirullah patarri puasa ta. Dia na marigaga. Ya. Ya, dia na marigaga karena dilakukan dalam keadaan lupa. Termasuk katawa-tawa manre bacelaung. Ya. Manre bacelaung. Aja lalu tamparan ikut dia penapura minum. Opan na tamparan ngiri watul manre namo panade panapura minum na panamu panrasa itu matuai. Arako latu buka tahu. Ya, jadi itu adabnya, itu adab. Ya, pesan ngiri ya lo kasih pura pi minum. Ya, pura pi minum apa tapodang. Ya, busesan itu. Kemudian terakhir paminta tenangnya. Yero ko narapi ni buka puasa para luteya ni ipalak bangangnya, ya. Yero idi pak bange aja na masih ke takama ko pura ki bang. Apa angkat ngato haji wa la ilaha illallah. De namona silalu ban nakamakna. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar sudah la ilaha. Woi, tari masannal la sika.
Mupan rasa ki. Ya. Onro na roto bukai kasi manri sika to ni nataro. Ya. Tare masenang. Ya. Ya kumasika ki makro nabi pakat duto na. Suwala kaddo. Napay si Polo tama na kama nila seka. Tomelo mon rotula pacapu iya lelita. Toma ni masiri-siri ki. Melo ki lokro mala jiji kamu pije suwalai. Terlepas to law na mala jiji. Salli to di pimang salli fardal maghribi salasa rakaatin imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini dapat cito na salli apa manrituki teripang manrituki suwalau salli fardal maghribi salasa rakaatin suwallakaddu lillahi ta'ala. Apaan rasa tabela tari masenang. Taro masanang onro na to masampaja man rito ki suwala na taro. Nataro la seko. Ya, jadi taro masanang. Ya, taro masanang. Mega mo tu cara. Ya, mega mo cara ang kayaron apa. Bame menit tapi narengi waktu jeda sekitar 10 menit na panakama. Ang kato na pa bangi radioe pura pibar radioe. Na pemakbang, mega mato cara tu kita yang model kita yang style itu, ya apa depan rasa ni pesannya ria na capuri mana ngitawir bepek corona palin na pak melo mitu lai yang ipin naja ina palin na itawe de na lai yelora lai buku, pangkato tu maku tu modele na ditoga kapang komai. Ya nale giliran na mapatala ada mulaba ni itu. Ya na runtuk bepa kanja tak buku ni itu. Ya. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah sangano ustaz. Tangero mangeribi macipi watun na bai risasa. Ya, aga silingan na watwi ukurapas si bawa ko Makkah. Saya lihat di Mekah itu kalau waktu hari Senin atau hari Kamis diberikan kesempatan itu waktu di maghrib dimolorkan untuk memberi kesempatan orang-orang yang puasa sunat. Ya, itu hadirin. Nasada kan macipi watwe kang isteli iare di imange ala ni surah-surah pendek. Maghrib itu afdalnya rakaat pertama al-kafirun. Rakaat kedua al-ikhlas surah-surah pendek. Aja tosiha na rakaat pertama al-waqiah. Iza waqa'atil waqiah laisa rakaat kedua surah Yasin. Awe de naga pada onro nal di sumanan ni tema tarawih mangaribi mo pa idi lay jama. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tari mesenang. Dua terakhir. Aja tapalaba i ulan ramalang sangadinna pada angka ki matuntuk pamasina pong Allah Ta'ala. Aja tapalaba i ulan ramalang sangadinna pada angka ki lolongang adam pena pong Allah Ta'ala. Aja tapalaba i ulan ramalang sangadinna pada angka ki palappa ialeta poleri api neraka pacalan na pong Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Subuh kali ini bagus kita mulai. Maka dari guru Al-Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib nigi pura mas paja subuh na bacai makadah astagfirullah innahu kana ghaffara. Tak apa lagi. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib Al-Imam Al-Munziri menjelaskan nigi basi tungkak purana mas sepaja subuh wek kapitu pulo nak dampong ngipung Allah Ta'ala dosa atas salanna arwa puluh na tahun. Siapa di antara kita yang sudah berumur 80 tahun di sini? Alena kapat tomatot teh. Tabi siapa yang murut tak puang?
20 nah. Depa di depa gaga 20 na taong ko iya lagi pataplo hindi matong umuruk ko na metet na sa dituo. Apalagi lain na taong matota metan ituo. Hadirin, nigi baca astagfirullah innahu kana ghafara, nak dampang ngi dosa tasalan na pung Allah Ta'ala 20 na taong. Suami yang baca na pacitui binina ya dampang. Istri yang baca na pacitui lakin na ya dampang. Suami istri baca, satu keluarga Allah ampuni dosa kesalahannya. Yang terakhir, dengarannya astagfirullah lupa sih ya pajakama pada kupinrange astagfirullah innahu kana ghafara kana roto matolo madape kadating telingi gere na ka tabaca gere nasang astagfirullah innahu kana tawwaba. Kayak saya tidak bertanggung jawab kumakutu modelek na pak dena pakur bati kumak baca tidak begitu bacaan saya. Astagfirullah innahu kana ghafara. Yang terakhir tapamigay salawat tari nabita akade nabita man shalla alayya 500 marratin kulla yaumin nigi masalawa kuria ilalanna sesuai 500 wajabat lahu syafa'ah wajib lolongan syafa'aku wajib satu bicara jina wajib ilolongan syafa'aku. Dia akan dibantu oleh Rasulullah kalau senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 500 kali satu hari. Wadi matui cicil 100 pura subuh, 100 pura loro, 100 pura asara, 100 pura magharibi, 100 pura isya, 500 nih. Ya, 500 nih. Kemudian pengalaman terakhir saya sekitar 5 bulan yang lalu. Nakalasa cacar matutu bicara gini 21 hari itu. Kemudian setelah itu saya dibawa masuk ke rumah sakit karena ada infeksi di bagian lambung. Saya dirawat 5 hari, keluar hari Senin, disuruh datang kontrol hari Kamis. Singkat cerita lona rosona kamisi witai antri yang kurutah ke jana kak mite antri yang ke rumah sakit sekitar jam 9 pagi nalak binin naratuna antriang maka kak migeto ngatu malasa ya narapi ni giliraku tama naro maka dokter emaga ki daku ye malasa kak ya tentu balik lah. Coba nama kada malasa aga ki. Jadi tu bicara ugi maluan na malamu masaka. Maga ki malasa ka. Coba nama kada malasa aga ki kan menjelaskan malasa ka. Urero dan sebagainya kita teruskan, kita singkat. Oi kambu ya rolasai. Mapamula kami si ele kambu. Sampai sore sampai malam dia gaga tudang ni mapet di liu ki mapet di tatto ki jo dia gaga nyamuk ya sekitar jam 1 malam ya matakku ni rukapa matakku mila we matinroy matakku ni mila matinroy we kuni mun rupa masina pung alatala ya waktu ku matinro ada bayangan yang datang ke tempat tidur saya. Napata ada ngiro di mana tujun na yero mapadi Napata ada pak ulu atiku mapadi tambus leka. Napata ada ngiro di mana napa naputara makwe katalu. Engkau na baca katalu purana naputar di mana makro tak dituyir bayangannya pesat ditua latu iya sui tak ditunir lasai
Hilang itu sakit sampai sekarang. Aga na baca, magampang. Biasa mana ta baca. Aga na baca, tatarimay. Tatarimay. Nabaca, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapalan itu? Wasas sidi. Agi-agi mapatdi, agi-agi ta mapatdi, riwatak kaleta, tapatadang di matakur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya kodek terapi kui di sapurui, tawirengi tawatasuri, lai tawalengi sapunga ki na nabaca yero insyaallah. Taban diri, saya kira inilah yang sampai saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan angka baraka ridolongang rilalan na yonrongi pada nalampiri umuru tapung Allah Ta'ala amin. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya kesulitan Allah angkat kesulitannya. Allah berikan jalan keluar dari setiap susah dan masalahnya. Dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dijadikan keturunannya keturunan yang saleh dan saleha. Yang belum ketemu jodohnya Allah pertemukan jodohnya. Yang belum punya anak keturunan Allah hadirkan keturunan yang saleh dan saleha. Pekerjaannya berkah. Yang punya usaha Allah lariskan usahanya. Diberikan rezeki yang halal. Diberikan rezeki yang baik dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wala hadhihi niyyah li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Billahi taufiq was sa'ada wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.